ndabasuhuje amori Imana kuri mwese mukurikiye amakuru agezweho muri kano kanya kuri Doma News Live. Twagarutse muri cya kiganiro cyacu tuganira ku makuru agiye atandukanye yiriwe hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ikiganiro cyitwa Evening Talk kuwa 18 Gicurasi 2025, ariko reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda rugiye kwakira inama mpuzamahanga yiga ku mutekano muri Afrika. Turaza no kubabwira ko kandi ambassadeur ugiye guhagararira u Rwanda muri Brunei yatanze impapuro zimwemerera guhagararira nyine u Rwanda muri iki gihugu, ndetse no mu bindi tutubabwiye ubu nonaha turaza kubibabwira mu makuru yacu arambuye tunayasesengura. Naho nge nitwa Manuel Iradukunda, reka twitse gato turaje mu kanya n'amakuru arambuye. Bahaye ikaze nanone muri aya makuru tugiye guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gicurasi. U Rwanda rugiye kwakira ku nshuro ya mbere inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afrika igamije guhindura isura y'umugabane wa Afrika, isi yihuta n'urusobe rw'ibibazo isi ifite. Iyi nama y'iminsi ibiri ibonwa nk'intangiriro y'urugendo rw'ingenzi rugiye guhurirwaho n'ibihugu bigiye bitandukanye, aho hazahabwa urubuga rw'ibiganiro bicukumbuye ku mbogamizi n'amahirwe Afrika ifite ku bijyanye n'umutekano. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa ISCA Ambassadeur Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi yavuze ko iyo nama ya mbere ya ISA ari intambwe nziza cyane ikomeye kandi yo gushyira ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano ku iherezo yabyo, by'umwihariko muri Afrika. Inama ngarukamwaka igiye guteranira i Kigali iritabirwa n'abaturuka mu bihugu birenga 70, ikaba igiye guhuza kandi hamwe n'abafata ibyemezo, imiryango mpuzamahanga n'iy'akarere, inzobere mu bijyanye n'umutekano, abashakashatsi, amatsinda y'abasesenguzi ndetse n'abikorera. Hateganyijwe kandi imurikabikorwa ry'ibintu bishya cyane cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bucuruzi ndetse n'ubwirinzi mu bihugu bigiye bitandukanye, aribyo 12 bizitabira iyi nama nyine izabera mu Rwanda. Ibihugu 12 bizitabira harimo n'u Rwanda, Misiri, Ubufaransa, Israel, Kenya, Poland cyangwa se Ubuholandi, Uburusiya, Slovakia, Espagne, Swaziland, Turkiya ndetse na Uganda. Iby'ingenzi bizibandwaho cyane muri iyi nama bizaba
bigamije kuzamura ubucuruzi bwa Afurika mu biganiro mpuzamahanga, kurwanya iterabwoba rikomeje kwiyongera muri Afurika no gusesengura ingaruka z'amakimbirane aboneka mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'amashyirahamwe y'abacanshuro akaba yacika muri Afurika. Hazanaganirwa kandi kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi mu gihe hiyongeraho ibibazo by'umutekano mu ikoranabuhanga, kunoza uburyo Afurika igaragazwa mu bitangazamakuru n'ingaruka z'imvugo zibeshyera n'ibindi bihugu, ndetse bagamije nyine kuzamura ibisirikari by'ibihugu bigize Afurika kugira ngo bakomeze banazamure ubuhahirane mu bijyanye n'ubucuruzi, ndetse n'igisirikari kigende cyiyongera kuri buri gihugu ku bijyanye n'ingufu igisirikari kizaba gifite. Iyi ni inama kandi izaza ije gusuzuma ubutumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse n'uburyo bwo kubaka icyizere mu ishoramari rikorwa hagati y'ibihugu bya Afurika. Ejo kuwa 17 Gicurasi 2025 niho irushanwa rya Bahre ryatangiye, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye umukino wahuzaga APR BBC ndetse na Nairobi City Thunder cyangwa se NCT yo muri Kenya. Ku nshuro ya gatanu yikurikiranya i Kigali hatangiye kubera imikino y'irushanwa mpuzamahanga rya Basket Africa League rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri basketball. Uyu ni umwaka udasanzwe kuko ari inshuro ya mbere u Rwanda habereye imikino y'amatsinda yo gushaka itike yo kuzakina imikino ya nyuma y'umwihariko w'itsinda rya Nile Conference. Itsinda rihuriyemo amakipe akomeye harimo APR BBC yo mu Rwanda rwakiriye imikino, hakaba Nairobi City Thunder yo muri Kenya, MBB Blue Soldier yo muri Afurika y'Epfo ndetse na Al Ahly Tripoli yo muri Libya. Umukino wa mbere wabereye muri BK Arena iri kwakira iyi mikino wakinwe kuwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025 huza MBB Blue Soldier na Al Ahly Tripoli yo muri Afurika y'Epfo. Mbere y'umukino, Perezida wa Basketball Africa League Amadou Galofa yatangije iyi mikino ku mugaragaro anerekana amakipe azakina.
ku ikubitiro Al Ahly Tripoli yahise ibona itsinzi ya mbere umukino bahuriyemo na MBB Blue Soldier aho Al Ahly Tripoli yatsinze amanota 87 kuri 77 ya MBB Blue Soldier yo muri Afrika y'Epfo. Ariko umukino wari utegerejwe na benshi wakurikiweho uhuza APR BBC yo mu Rwanda na Nairobi City Thunder yitabiriye iyi mikino ku nshuro yayo ya mbere. Uyu ni umukino wakurikiwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, kandi bari kumwe n'umukobwa wabo Ange Kagame n'umugabo we Bernard Ndengeyingoma n'abana babo batoye. Umuyobozi mukuru wa NBA Africa Kare Kamanzi na Perezida wa Bale Amadou Galofar bari muri BK Arena ndetse na Minisitiri wa Sport Neri Mukazayire. Kabuza benshi bari bitabiriye umukino bifuza ko APR BBC itsinda kuko yakiniraga iwayo ndetse iza no kubigeraho nyuma yo kunyagira Nairobi City Thunder amanota 92 kuri 63. Mu yandi makuru agezweho muri kano kanya, makuru yo arahari ni menshi cyane, ahubwo reka tujye kuri iyi nkuru abantu benshi bashaka kumva, ariko kubera uburyo iyi nkuru imezemo nuko bamwe na bamwe bicuza kubera kuba barahisemo nabi. Ubwo ndavuga mu bihugu by'amahanga. Boris Johnson kuri Stama wahagaritse gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Johnson wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva muri 2019 kugera 2022 yatangaje ko Keir Starmer uyoboye guverinoma y'igihugu cyabo kuva muri Nyakanga 2024 yakoze ikosa rikomeye ryo guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, aho ababimukira bataje kubera ko iki cyemezo bagifashe mbere y'uko iri shyaka rijya ku ubutegetsi ritsinze iryari ririho. Guverinoma y'ishyaka ry'abakonservateri yari yarahaye umuhigo wo gutangira kohereza abo bimukira mu Rwanda, ndetse kuri icyo gihe baje no gutsinda amatora y'inteko, ariko ishyaka ry'abakozi Labour ririganza cyane, aho abakonservateri bari batsinzwe amatora. Abakonservateri bari bahagarariwe cyane kuko wasangaga bashaka gukomeza kuyobora indi manda, ariko ntibyabaye ngombwa. Starmer yarabatsinze hanyuma asimbura Rishi Sunak
ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Duhinduye ingingo twerekeza kuri umukino wahuzaga Rayon Sport ndetse na Bugesera kuri stade ya Bugesera, aho habaye imvururu cyane, aho byatumye umukino uhagarikwa, umukino utarangiye, ndetse minisitiri wa sport Mukazayire Neri akaba yarahagurikiye imvururu zahagaritse umukino wa Bugesera ndetse na Rayon Sport. Minisitiri wa sport Neri Mukazayire yatangaje ko uru rwego ayobora rwiteguye gukurikirana ikibazo cy'imvururu cyagaragaye ku mukino wa Bugesera Football Club ndetse na Rayon Sport wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025. Intandaro y'izi mvururu yatewe nuko abafana ba Rayon Sport batishimiye icyemezo umusifuzi yafashe cyo guha penalty Bugesera, bavuga ko atariyo bigaragarira umukino umukinnyi wari we wese, aho uyu mukino wahise ko uhagarikwa Bugesera imaze gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0. Uyu mukino kandi wahagaze ku munota 52 mu butumwa minisitiri wa sport Mukazayire Neri yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Minisitiri yavuze ko yamenye aya makuru kandi ko bagiye kuyakurikirana bamenye icyateye iyi mvururu. Yagize ati hari amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wahuje Rayon Sport na Bugesera FC, cyane cyane imvururu zabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya sport temewe kandi ihanwa n'amategeko. Minisitiri Mukazayire avuga ko bagiye gufatanya n'izindi nzego gukurikirana icyateye izi mvururu. Yagize ati natwe nka Minisiteri ya Sport mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana. Urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Premier League rwatangaje ko impamvu zatumye umukino utarangira ababishinzwe bari kubikurikiranaho kandi babizi, bityo umwanzuro uzamenyekana mu gihe kitarambiranye. Rayon Sport nayo kuri izi mvururu yagize icyo bivugaho, bigaragaza ko yiseguye ku banyarwanda bose bakurikiranye umukino ndetse n'ababikomerekeyemo, nayo kandi ikaba izatanga umusanzu wayo mu gutuma kino kibazo gikemuka muri rusange. Ariko urebye usanga basifuzi mu bihe byagiye bitambuka bavugwaho cyane kubogama, kudasifura kinyamwuga. Ibyo ngibyo byose bikaba byaragizwe bimwe ruhari, uretse ko mbere y'uko uyu mukino utangira Rayon Sport yari yiharangirije
abasifuzi basaba gusasifura neza, isaba Ferwafa kuzategura abasifuzi ndetse bafite ubushobozi bwo kuzasifura neza. Muri abo basifuzi harimo abasifuzi basifura ku rwego mpuzamahanga, ariko ntago babishyizeho umucyo ngo bashyire abasifuzi beza kandi bazi gusifura b'indakemwa mu gusifura muri shampiyona y'u Rwanda. Dusoza, reka dusoreze no kuri APR mukeba wayo. Ntabwo twareka kubabwira ko APR nayo yatsinze Gorilla 1-0 ku munsi wa 28 wa shampiyona, ifata umwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Umukino nayo wabaye ku isaha imwe n'umukino wa Rayon Sport ndetse na Bugesera ku itariki 17, ubwo ni ku wa gatandatu kuri Kigali Pele Stadium. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, aho twareberaga amakuru agiye atandukanye avugwa mu bitangazamakuru, avugwa ku mihanda, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hagiye hatandukanye mu makuru agezweho ndetse n'andi yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Reka dusoze ikiganiro cyacu, yari Evening Talk kuri Doma News Live, ariko ushobora gukurikira ugasoma amakuru agiye atandukanye kuri domanews.rw, ugasoma n'andi makuru agiye atandukanye, hanyuma ukomeza ukamenya amakuru, dore ko icyambere hari amakuru. Reka nsoze ikiganiro cyacu nkomeza kandi kwifuriza kuzakurikira ibindi biganiro na Morning Talk muzaba mugenda muyibona, ariko reka nsoreze ahangaha ikiganiro cyanjye nshimira mwese mwagize uruhare kugira ngo mukurikirane ikiganiro 5 kuri 5. Nshimira n'abamfashije kuri technique ndetse nge wabagejeje ikiganiro Emmanuel Iradukunda. Mukomeze kunogerwa na gahunda zose Doma News Live yabateguriye.